international link no Emma Alpha and Sonia Bidia na kan ten royalty Muslim form ode no prepare konkonsan ma ba ko me nsem papa enyama pa na me de ebrem nsem ebuki o social media na guess what children na say all the issues be by na me person make am want to the sense said e dey atem do so mo do and dey be enko children as dey be enko abotre children as ababa ka fa Ibrahim Mahama and John Joman Mahama ho na o si John Joman Mahama sebi oni munyansa tuma krampo ni ntrim to the extent said I didn't know say oh sister lances 35 mining Emma amanfo na mrantie uga wiya no sa chomagum na o say de ope na o say ni na sufuriwa John Joman Mahama ewia gold ni bi onu asai man ni bi eside na na wo won man ya baba ba chew won man ya sa lances abrew won man ya sa de bende be yemse ene Judas and fire John Joman Mahama e go hwe ni video no embra esisi ai ba e beto aso no ene ndisi fo nyina galamsey na nsem wo ode ne kwase asesa ai na no yo ba ya less than 1 year no wa issue ai 35 mining lances ene de ama NDC fo no 35 mining lances ene de ama NDC fo jimi fo no mo sensuo sa o mo se mebo mo mebo media antoa wo wiase mo media se dwom ma kwase ya no on se 35 lances obi a wo se me stop galamsey dem sansa lances bishop NDC fo boys ni sem lances no de hihye o mo sem one dey excavator ne ba Ibrahim ma kwase ya na o ko first excavator no ntia duty na Ghana ni a ono no ne ho kire na woni kapre no ono na de ka ba Ghana na otua kwase ya duty na Ibrahim ma kwase ya mpanyi no ono frɛ ne ho sikani no ono ntia duty no ono de excavator na twen fam no de aba no o chema NDC fo mo ano na dwom ma jimi fo na de people ahye o mo sem say lances no mo se Ghana nsuo nyina ade ne mo jimi sa omu wi anom ne nkwase abetena ye kwa akochi ai chana ntimi ba wo nsu wajim minua eye kronfo na ai ya nsu nua eye kronfo a eye den na me police a minua no eye kronfo de minya no ba me nkochi ya nua no no eye kronfo no yes a wo ya poa say children asensem a o kai a oye Ibrahim Mahama ne Mahama enso de no na de ne beka children baba beka safa Ibrahim Mahama ne Mahama ho na opa sen galamsey na ya katia kese wo wiasa fene na tese yensuo aseye ere wa hu brown be hu pink inso pink pa ana be hu pink so a wo be hu brown esidan na tolebia na ye de o magugu site na ye de manso mo so ye de so sisi o mo so aji ebise aji pdf ma fene de dan pa ma fi wo asemo ntino Ibrahim Mahama and John Joman Mahama president Esha Sebi and a moody Yamasano Naka what's one money I sell out sama nipa 35 say our mine no say no omukoye adebenko John Joman Mahama wadama pacho ni kwanso president so nim say mine no ye bia odama jai because mine no say yensuo anamu yes on need that pink brown indigo violet yes on any asay cry na say if you proper there say kum cry ya sabu inso ofie no ya pipe ofie fie mu no ya be pipe na ne bon o na ade aka na da brown ya ma eyale ya nu so na ya ma eyale pa so hu ya madaroma samani na mbetwa so muntwa so na mu ebie so na mbama abafa waka mama na abafa waka na munja sase de mu mama ya de ne bebre prekesi bi wele chudinas etire bia na waka sense bu kakra ai o ma sense bu kakra enti Ibrahim Mahama and president John Joman Mahama yes some madaroma issue na ewo mu hena monka mine na asa de mu mama ne se de munyi mani na de be no mo shira mo kan wasem esidai na mo fan 35 na mo lances samunya mining boy me dem tigana me mpem wasem ti no me nya galamsey bi na emo mu no se Mahama ensa sha ase bi dia o stop na ai to kona esi wo Ghana no entwa so mining no galamsey ni ya brem all right let's say you be kodia na subscribe na so link na kan Royal TV any say na bi ma share na benya sando we na bi afre
pressure man for ka pressure won say pressure de enya echiwa obi ni wonchen a wawu awie guess what wawu awie alasa enti ade de kwa so pressure do ni bi enom me pa to sendro ekra min yenso ba ko enja de aka eto ni na ne me se na e affordable betimi atobi anom afemi pa akohia diabetes andra mi ko bi fie waslam me ma mi bi diabetes aye no ade twa kakra bi a esan se wasrama ne body no entimi enkunit mi contain ne body ne bi omunti no diabetes anya no na te se ye bie kuro no so pa hu da na ho a ebon kan enti diabetes tie se enya chiwa mesro ma doctor kan just wonya diabetes no na ma wo na duro a no mu a ebe bua immune system our diabetes no akokura atikura nwankura ekuro se ya de bi ne da wo ni pedwema diabetes ni na bekọ enti pe eye adrowe bi na enom na so ho nto woni de kwa so A to Z de se ya bi a butmu se adrowe wa hu adrowe na ma obia na ho ofe eko na tinu esenya ho ofe ko foforo eto afinti pe A to Z ni bi na enom na so ho nto afei wunim se oba ho ni atenka se adrowe bi e ma oba atenka ekosoro oba de ya kan se so ni feelings bi pa chodarma wo feelings so be ma no ko empaso agro mu a na modal ma be ma ne be ma sem ewo ni mu no na afei na modal mu sei Yesu suafo ni bia omodal sei on kan ho on te we na se on ti feeling bia atenka no ekofom etipi atenka dro na enom na onso ohonto eye affordable ye na ba na etwebu e school na so betimi afre na yeso di bia ba white ya ka white aye mapa enye de bi na wonya white ewo ye flashing torrent so anya bi de bi na wonya bi ewo da bi da ha enye no bia me ba se white nya wo a in fact ne kun de papa wo tun so na se ensu fi kan bi every letter o pant ase a me ba che nye pedro we binum costrop ni binum wo yo bi a wo wonya menstrual pains mesrawo pe costrop ni binum menstrual pains wo hu mo kala na bada me dem na so nko awunti minim se ewiase anasa manti ebe ko ewieye me ba cho emma be ma utedem enyemre me pa che se be ma obema sam ko fuma ye fro hair ko fi papa kwa be papa kwa ntre papa my fro sweetheart honey darling baby odo ye wuda sebre ni ye je ho ma ni ye bo nsambra nem edo ntina me se sebre bi na ma wo bo nsambra ni ye je so ma wo say yes sweetheart honey baby sebre nko a me ba so da ma do ye nsuo we nsu ye powder me ma wuni atenka be ma ebu ma ni atenko be wo to etofe na so tofe no tafre ho na nya da e wo se ho ani tofe ni ho enti be ma wo ye ebi hu wa ebi mu ni atenka be ma ni atenka be ma ni podua anya den o to so ya na kwate wonom anu ya me ba to pedro ebi no pe be ma duro ni binum ni nsuo nie na ne pa na ne fra kokko nsuo ti mi bi bia de fra enti me pa to da ma pe be ma duro ni bia nom ye free okra kon na say up tentim ointment ni pa cho e wa kwa adwuma honam na ya oya usisi mu na agwo bibi no mu no dompe no me pa to da ma pe edro bi na fa sra wa ya sha pe bi sra woni mi say pimples ayo we pompo esisi iswa pe ominim tentim ni bi na e fa so na me pa to da ma won so enye kama na ho fa ento so etere me ho fa to so me so momom ana adoma bomo ba we sa pepe free se wa tun ke bi mo de no kwa sa na ba ko pe makra bye bye.